Hello children. When consider two circles kagan chunzom lenga pa two tayan cyclic quadrilateral chancing zero one ni. Ama saber cyclic quadrilateral chu enge. A quadrilateral kinli name whose all vertices touches a circle. Etinan helai lemang te hilo inta se a kinli dekha circle kha touch vecta se ka cyclic quadrilateral chu ne me dani. A B C D telo inta se hele ma hian A te B te C le D kha vertices an ni veka akil khan circle and touch chuan kha cyclic quadrilateral kan ti chu inta ni e properties engemo theorem engemo kha hacking ve ye chu kan zero do na theorem ka proof te chuan chu manga problem solve to tlema zo kan ni don bokani. Moving on. First theorem. The opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Supplementary tiom je chu abil khom za somriat. Tinani. Hi in textbook proof dani a say do like a toite proof dana ma textbook mi aya all day in maro chu textbook mi ang hi kan ti phot don ni. Our theorem because so if you put a proof at the mind and in a cyclic quadrilateral column like that is circle oma kaka killine quadrilateral khan attach the vector A B C D column ta a theorem na so you opposite angles A le C B le D angle A plus angle C is 180 degree, angle B plus angle D is 180 degree. Hey, he a theorem na asoi chu intani. A two got is open as the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 the point so trini. Anyway, statement kachu tikano do totela. Now, cyclic quadrilateral can try to a theorem can try to boktani opposite angle te khaza som red and bel chokti. Do not come proof kan zerang. Za som red trugni ti. I'm sorry. Let me draw again. A, B, C, D. A, B, C, D. Given kachu cyclic quadrilateral khan me. Cyclic quadrilateral A, B, C, D. To prove angle A plus angle C is 180, angle B plus angle D is 180. Now we'll need a small construction. A le C kan range manga, B le D kan range bokang. Chuan heng hi min kan phuanga. Ela hi 1 kan tianga. Angle B A C kha 1, angle D A C kha angle B D C kha hela hi 2 kan ti thunga. Textbook mi kha karon mang phodon lai 3 kan tianga. E ti la hi 4 kan ti thung don ni. Bonam no tro. Khalai chin kha ti photela. Chapter ma sa kan zir to kha kan mang tang kai don ni tu na hian. Chapter ma sa ti mele exercise ma sa zo ka mi kha. Hey en wang wala angle 1 angle 2 hin lukani. Lai figure here eng wang ka ni chuan angle in the same segment khani angle 1 cm tu chu nge BC khani ya BAC BC angle 2 chu BC tho BDC cm BDC khani ya BC arc cm veven ni ya chu wang nei tlukta ni angle 1 equal to angle 2 angles in same segment chuan Katiang check hard 3 le 4 po hilo ni be tho ni angle 3 equal to angle 4 angle 3 cm2 chu en la DAC DDC khan ya angle 4 po DC tho DBC angle DBC khan itlata angle in same segment. Now we'll add this 1 and 3 kan belanga
angle 1 plus angle 3 kha right hand side ka bel ve top tur angle 2 plus angle 4 engate 1 le 3 kan bel kan jon 1 le 3 le mi en chiang 1 le 3 hi kan bel chuan mo BAC le DAC kan bel chuan apum pui BAD kha chuak don ni angle BAD equal to angle 2 plus angle 4 Buenam lo tro hey 1 le 3 chu hey 1 le 3 khat ka soi fe lo 1 chu BAC ni ya 3 chu DAC ni boka alem hian la BAC le DAC gan be khom chuan apum pui lai top kharon chok ta ni ka chu do to le ri la equal to angle BAD never mind chuan ta hian BAD kan nei ta BAD chu atir angle A kan ti top khani he BAD le kan tumber chu A le C bel chuan ya BAD le BCD kan belang angle BAD plus angle BCD equal to left hand side ka bel ro the right hand side bel ve ngai angle BCD adding angle BCD on both sides ka se to khan BAD kan in chuan angle A kan ti top khani BCD kan in top chuan angle C kan ti khani helam hi an tala 2 plus 4 plus BCD 2 le 4 le helai pum pu kan bel chuan he BDC ka triangle ania 2 le 4 le BCD bel khom chu za som red kha chok ta tlat me ni 180 degree eng wange ka di chuan angle 2 plus angle 4 plus angle BCD is sum of angles of triangle pathiam tro te khan A le C bel kha za som red ni le lampang po ka tian che khan ti be le la B le D kha za som red thoro chole kha chu chongai to lo mathematics zani kan manga shortcut similarly kimetro angle B plus angle D is 180 degree okay the first theorem kan du to nga the second theorem is the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle helai le mi kan endang athil soi chu exterior angle cyclic quadrilateral exterior angle khan interior opposite angles khat lukatia hemi lema hi chuan helai angle D angle ADE hi exterior angle in ta ni pon chu chora tluk chu a interior a chunga khani enanga a linear pair pui kha enang ADE linear pair pui chu ADC nia khami opposite che kha en liang ADC opposite che chu angle B khani chu wangin B angle ADE tan hian angle B kha a interior opposite angle chu indane so our theorem state that angle B ara he zia thong jok te a statement a soi thong jok tak angle ADE is to angle B kha boy so alem khati ten logom ta ni chang chuan boy me lo tu ti zo ten om ta P Q R S T ten ta se te chon helai hi ni vele me helai exterior angle chu ta khami dot che linear pair pu khe nanga khami opposite kha all right now tiga ni thiam le to a tu na chuan approve kan ti liang he chu proof a ma mi ai ma khan also ga given a cyclic quadrilateral ABCD in which CD mo produce CD is produce to E to prove angle ADE equal to angle B angle B kha chu ming pum zia ngai lo angle B kha pakhat ba kom lo the proof is very easy tu na kan prove zo che kha theorem kan mang don ni now angle B plus angle ADC hi za som red ni
kan prove zo che khamo opposite angles of cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral la chuan opposite angles te khamel khom kha za somre ni kan ti zo che kha chuan angle ADE le angle ADC kha za somre ni ve tho eng wange linear pair tro let me end hey let me use another ink helai angle le helai angle hi linear pair ani tla za somre tikhan ki equation pani kan en le chuan ngelo thleng right hand side luga left hand side ADC le ADC tluk boka B le AD kha chu ang ton ni mai thil dang kha thei to lo ni thus equate taila angle B plus angle ADC equal to angle ADE plus angle ADC left hand side right hand side luga left hand side can equate ve chon ADC le ADC kha chu minus zonga angle B equal to angle ADE okay kha zong kha ni cyclic quadrilateral kha chu thil all takani moving on le khang theorem mang khan proof solution problem se ka solve in the figure angle PQ are equal to 100 degree where PQ and R are points on a circle with center or find angle OPR ate hle me angle zu helai angle hi kan zong don ni OPR come on ei chap exercise ma sa khan atel to me thea anyway khami theorem kha kan mangtel do ni heta kan ti tur chu kan construct ang hela hian helai PR arc major arc lama hian khoilai po hian du point pakha kan lang helai hen la tela yes phuang chuan again ring zo manga yes le aga ring zo manga P le S kan ring zo bokang chuan PSR kha kan chut chhawanga okay now it's getting very easy solution take any point S on major arc PR dikhiana chiang ta ni angle S plus angle Q equal to 180 degree opposite angles of cyclic quadrilateral kha chuan angle S angle Q kha 100 ti kan ne ya chuan angle S chu 180 minus 100 that gives us 80 degree angle S ka hi 80 ti kan nei ta ni chuan tu na chuan kan son tur ber ka helai hi ni ya helai kan la le POR kha alo ul taf ni POR helai hi ma now angle chapter ma sa kha kan ngai to exercise ma sa kha angle subtended by arc in the center tile remaining part of circle di kha hey POR hi PR na CM center ania PSR kha PR thoina CM remaining part of circle chuan POR chu PSR double doni angle POR equal to 2 times angle PSR equal to PSR to 160 degree okay dikhan hey he triangle hi POR khan enanga POR khan OP le OR khan chen circular radius le radius of the same circle chuan angle theta angle OPR le angle OQR khan tia phata ni antenna kha x tiang mi value tikhan kan bel kho manga za som kan thuk tira dona ki triangle kha in triangle POR angle OPR plus angle OQR
plus angle POR equal to 180 degree. Okay, I'm going to rub this part. Thì kan zo le da thuang mai. He chu tlem zon sei chu lo sei dewa but thil har khawm re lo I construct anga ma sabera chuan S point key locate anga S point locate to nu kha chuan cyclic quadrilateral theorem le angle subtended by an arc at the center the theorem khai manga I chu cho to mai do ne le OPR chu se do kan x mo kan dikha x ania OQR po x tho ania plus POR to 160 more equal to 180 2x equal to 180 minus 160 x to 180 minus 160 20 by 2 10 degree. Oh, kha zong kha ni elahi x ani the to kha. Now the last one, prove that the cyclic parallelogram is a rectangle. Hemi theorem in hemi problem in our say chu entiana cyclic quadrilateral kha parallelogram lo nita se kha parallelogram satlia de lo in rectangle ni ngi eti ni ABCD parallelogram ani cyclic parallelogram ani rectangle ni prove to parallelogram ani kan ti chuan hele hen parallel ti na nia hele he kai parallel bok an chen bok o AB le DC chena AD le BC kai chen bok tu kan ti tur chu A hi 90 degree parallelogram ni ti prove to rectangle ni ti prove to chuan angle jong jong kha za so A 90 degree ti prove mai tur ni emo a diagonal te khen chen ti tur AC le BD kha rin zom ta la AC le BD kha an chen ti prove chuan rectangle ni bok ani ma se to say the zokka to I chuan angle 90 degree di kha kan mangzo angle 90 degree di kha proof also given a cyclic parallelogram ABCD to prove ABCD is rectangle emo ti zong hena ja thai boka angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree. Whatever, the proof is quite simple. Now say the one A le C kha za somre da ni opposite angles of cyclic quadrilateral. Ma se A le C kha intlu ka ni eng wang kan ti chuan angle A le C kha opposite angles of parallelogram and parallelogram kan ni dito kamo sorry opposite angles of parallelogram. Therefore angle A plus angle C to lo angle A thau ti he A le C chin thuk thoa to angle A therefore angle C po kha 90 degree lo ni ve thau. Similarly angle B equal to angle D equal to 90 degree. Hence ABCD is a rectangle. All right.